Ada. Nenggro Acehnya seramo Mekah, nenggro metuah kang tad agama, rame ulama tungku didayah, pedang syariah hukum agama, rame ulama tungku didayah, pedang syariah hukum agama. Gepe benahu jawangan fikah, ilmu Allah memacam rupa, nepe benahu jawangan fikah, ilmu Allah memacam rupa, lam perjuangan nelet penjajah, ulama dayah raya tajasa, lam perjuangan nelet penjajah, ulama dayah raya tajasa. Nenggro Acehnya seramo Mekah, nenggro metuah kang tad agama, rame ulama tungku didayah, pedang syariah hukum agama, rame ulama tungku didayah, pedang syariah hukum agama. Taliban rakyat jihad masanya, kafir gegayat tuntut merdeka. Taliban rakyat jihad masanya, kafir gegayat tuntut merdeka. Kata Taliban rakyat jihad masanya, kafir gegayat tuntut merdeka. Yang gepegah aso Al-Quran, dum rakyat awam sumpah setia. Yang nepegah aso Al-Quran, dum rakyat awam sumpah setia. Ibarat bintang di langit manyang, cahaya terang bandrang kena udonya, menan ketam sewahe hairakan, ilmu gopnya lepah leguna. Pakan masanya getanyo kebang, ulama dayah kurang tanina. Pakan masanya getanyo kebang, ulama dayah kurang tanina. Oh gena sehat tejud bantah, so kelom pegah salah ngan benar. Oh gena sehat oh gena sehat tejud bantah, so kelom pegah salah ngan benar. Menyo ulama kata pekabeh, getanyo Aceh jadi binasa. Menyo ulama kata pekabeh, getanyo Aceh jadi binasa. Sebab ulama urang telebeh, lam hadis sahih wareh anbiya. Ulang.
Cek tes 1 2 Hai anak-anak guru Aceh yang kamu kasih, berdatakan jino jita unan joka habis fangfo. Hai anak-anak guru Aceh yang kasih, berdatakan jino jita unan joka habis fangfo. Cek tes 1 halo. Satu. Cek tes 1 halo. Boleh demo. Kata-kata je. Sudah tu ya. Cek tes 1 halo. Melambung tak apa. Ku yang pernah asal Al-Quran. Assalamualaikum. Tempat rumah bari yang mulia. Ku yang mulia. Hai. Cek. Tekanan ni dong. Dah kala bila Indonesia kenal je. Je. Naiman roh ni. Naiman. Cik, nyaman je. Cik minta foto now. Ai có gì để dạy lên rồi à? Đang lên. Ni bro gì dah. Je. Nah, nak lagi kopi apa? Nak kopi memorbe. Kopi yang hangat Pak Ron. Ya, bang, hai rekan-rekan. Kan, kopi hitam, kan kopi Pak yang hangat. Có gì kopi hitam. Ni saya. Lumpur lemban. Domba ni saya. Kalau mau ada kopi bu ini. Oh, siapa? Kopi ya. Kopi dingin. Dingin je. Okey, siap. Siapa menunjukkan tiba sini jadi deh. Je. Okey, nya. Kau kala. yang apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma a'zil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Kata? Nak nampak ya? Rekor yang betul. Yang betul. Nenggro Aceh nyo seramo Mekah.
Aja. Pak, saya. Best gitu. Best gitu. Gas. Dah tu ada lah, ada yang tulis. Kah ada mungkin. Okey. Buat efek. Efek yang nonton. Kan. Nanggro Aceh nyo seramo Mekah, nanggro metuah kang tan agama, rame ulama tengku didaya, pedang syariah hukum agama, rame ulama tengku didaya, pedang syariah hukum agama. Nepebenang jawangan fika, ilmu Allah memacam rupa. Nepebenang jawangan fika, ilmu Allah memacam rupa. Lam perjuangan nelit penjajah, ulama daya raya tajasa. Lam perjuangan nelit penjajah, ulama daya raya tajasa. Taliban rakyat jihad masanya, kafir gaya tuntut merdeka. Taliban rakyat jihad masanya, kafir gaya tuntut merdeka. Puyang gepegah aso Al-Quran, dum rakyat awam sumpah setia. Puyang gepegah aso Al-Quran, dum rakyat awam sumpah setia. Ibarat bintang di langit manyang, cahaya terang bandrang kena udonya. Menan ketam sewahe hairakan, ilmu gopnya lepah leguna. Menan ketam sewahe hairakan, ilmu gopnya lepah leguna. Bahkan masanya getanyo kebah, ulama daya kurang tanina. Bahkan masanya getanyo kebah, ulama daya kurang tanina. Oh kena sehat tak tejid bantah, so kelam pegah salah ngan benar. Oh kena sehat tak tejid bantah, so kelam pegah salah ngan benar. Menyo ulama kata pekabeh, getanyo Aceh jadi binasa. Menyo ulama kata pekabeh, getanyo Aceh jadi binasa. Sebab ulama urang terlebih, lam hadis sahih warih anbiya. Sebab ulama urang terlebih, lam hadis sahih warih anbiya. Nanggro Aceh nyo seramo Mekah, nanggro mutuah kang tan agama, rame ulama tengku didaya, pedang syariah hukum agama. Rame ulama tengku didaya, pedang syariah hukum